Reverend Kasukali najanga amakukubura omwoyo orikwera kiresera abashaija abakazi hamwe n'abaana batana nuko kwiga abakuristaayo okugarura Ruhanga omu maka gaabo. Twetegerize twasanga mwoyo arikwera omu maka tarumu amaka gona garwanisibwe domestic violence yerumu habwokuba tegarumu mwoyo arikwera. Abakazi tebaine mwoyo arikwera, abasaija tebaine mwoyo arikwera, abaana tebaine mwoyo arikwera. Ekiro kinu amani gona tugataire okusaba Ruhanga asobole kusirimura mwoyo arikwera nko yatunihize okwikaraga naitwe. Hona Reverend Kasukali akorisa akagishaka yashaba abazire okugarura abana babo mu mashomero obwa amashomero gari kwigura ahabwa tamu ya kabiri. Abana nibagaruka amasomero ntusaba abazaire inywena omudini zona hatali Protestant yona rundi a Church of Uganda ru Anglican abantu inywena muleta abana amasomero batandike rundi sento zine rundi tozine ija osobole kubaza no mukuru w'isomero asobole kwikiriza no ebiro ebe kusobora kutungira musente baitu abana muleke kubekaza mu maka muleke kubekaza mu byaro mutabatwaro mirimo haboko akasumi kugaruka isomero. Omukoro gwo kwombekera Mukama gwebembirwe kansala wo mu rukagwa rwa Kibale Christopher Byabagambi. Kwombekera Mukama itekatekeji tukagitandika rero yo kwezi 2009 kwezi ko kubanza kaitoro kumaga tujukure hangure emyezi ena tukununchirire kugira ngo amaramezo aguturaniza mu kushabura mu Ruhanga kandi aguturonderaga mu bururu twaturunga bururu garebeke kurungi. Miliyoni 2.23 nizo zurundinwe aha mukorogu nko kutukumanya ngo umukutina Mukama nimwe amajezi gali nahabweje twe na nkwatanise n'abakuristaayo bitwe na tushemberirwe ahabwo muganda ubwo Mr. Byabagambi Christopher yaturetera umuryeri izobo mu kanisa yite ya Arabwire Church of Uganda nasima Ruhanga ahabwo kureba ngo yatushyira izoba turiya bahurire kandi yatuhanamani kula mutwatani ku mukoro gukombeka ekanisa ya Ruhanga. Abetabira aha mukorogu bashabirwa kutamani omukurwanisa obworo obukitekere musheke omu maka gaabo gasha kwa Daniel Bingana.